Bakarai ke balak man penbitari kinong kersan do kaseng kongres wat na Meghalaya ke Lok Sabha mentakasi ke arflaterik umay liber arajar pulai kalau penduno ya kejelon khot jongu Rahul Gandhi landi ke MP jo ke Lok Sabha kini kalau kat ke notification bala penbi jo ke Lok Sabha sekretariat mentakasi kini siap penduno khot jongu Rahul Gandhi kalau hadirin bakarai jo kejing bisa jo ke surat hak kujeran halo kejing sya ujor jongu Rahul Gandhi ya wei neki MLA jo kaseng BJP kata upun Desh Modi ubul ujor saya yang bisa ada surat bakal surat High Court menen kesengi kalau rai perdam ya bon set patok Arsenal kejing ujor jeng upures Modi kalau halor kejing keren jeng Rahul Gandhi kejing lap election nak Arsenal arajar karkendai hakara taka hakabol ong balai babaro kinak tu kidai kijat Modi laban kedua hang di bau Rahul Gandhi dang akan di election MLA ajar hulai kabelang apa jalan Meghalaya ulawan hakajalang kabelang apa Malki hakawa hakatika jalang ru ulah ther teng ya kaseng BJP barkom juru ya kaseng RSS mentang kata ulah pelong ru kajing ya kejat akibat bun ki jaka jongkari India pan pen sngotu iki pai ba halo kejing ma jongkari namar kejing trikam jo kaseng BJP barkom juru kaseng RSS di balipan Rahul Gandhi tang bau keno bagi noktu baro ki dijaj Modi upay syadu kejing syak pendulong MP Section pra lai jongga Representation of the People's Act kat kandai sasan fuwai kaong ba kinu mikmat ki basa arai penrem na sasat patok Arsenal seneng kindu no ya kejing long nong mikmat badih lok nong remru bakal Lok Sabha kala pendu ya kejing long mikmat jong Rahul Gandhi halo kejing syak pendu MP jong Rahul Gandhi nak kalian kini dalam pesan kongres kamu Manish Tiwari ocok kelot kala peremjur bagi laong bagi kejing dak donbor lani kata kejing sensya diktator nak kalian jong Rahul Gandhi uyo pol si benai man kerpar alo kan kejing syak